Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Hakajia lenti ke Bajarjar ka Khasi Jaintia Christian Forum Leaders Forum. Hakash potrik unapra arajar pausan klara kie ke Jubilee Rupa ban Syakri ke Emlang Kasalang. Hagan ke jingra kie ke Blalong Habian Chui Memorial Hall Cathedral Parish la Imkra Shillong asa khilang do Archbishop ke Jelaniamba Shillong Most Reverend Victor Lingdo Most Reverend Dr. Pioli Lingdo Reverend Dr. E.H. Kharkongor ringkat kinang kitkam ke forum bak kinang ruwagi kin hon Gospel Triumph Choir la Imkra. Hagan ke jingalang la plait pai baru ikakot ke Blatho Shapang ke jinga lenti jonga kin hon haki arposan snam. Last step, all the step to get the upper first step. And then one play, but she had just step, kalau tak sih, dan the shifting lah. Kalau the shifting kalau she had just step, upper step, mula nang, kadang kadang. Arab Samsung Belayati. Artinya yang tiga ini dalam marwai maksudnya lebih persen organisation terus berforum. Teng isno itra. Teng isno itu internet. Teng isno undangnya snowball, undangnya ya. Dia nanti ini tidak dipor dengan lomno. Hari ini hano saja. Nama orang marwai siapa? Walau ini ikut hak lagi inom persian yang forum ini lomprok penting. Mungkin antara blend ini ulong bayarnya. God is faithful. Nama kumpulan orang biaya, pada kita ini telok dunia kita ni, iya, somehow, iya. Kini kalau bor ini, kan ini, yarak ini, lagi ya, kemudian pasca lepas kita kita bisa. Kenapa ni semua ngintip ini bagian ini banglang. And itu ingin ini, beliau ulong bayarnya, he is faithful, dan ikat mengelak, niu ngelong faithful, ngelong bayarnya. Anong bekam kebanyakan syirti, diskus orang baca sin lebih lembut, kecil ada, agak lengkap, indek lagi. Jadi ngelong kata lalu, ni kena, di dalam jarak terbaik, menolak hanya cepat. Agama mereka, dari jingmu, boleh lapor kita. Yang ni iwe dan jadi juga faham. Jadi mungkin dia, jadi kain boleh kemen itu kena lalu parok. Lagi ikut, inlong idat jingsa kena. Lagi aku sonslen, kebengilannya, jinglang nanti syakar. Itu ini. Negara ni aku bagi aku ya presiden ini, ya archbishop, di bawah parti ini, di dalam ini takkan bisa. Khasi Jaintia Christian Leaders Forum ini adalah Samsung Raja Sam. Dengan mengawai bagaimana pesan dengan terpadi Pastor Guru Koreka in missionary journey.
yang berkat bukan mengkone nak ni perform begini kadai kenhon hagji jar hagji shisha kebong nak kuat penwi batang penpau berkai hadu kata ya jimbon lagi ya dul kecoka Henry lima kini snap bawah tunai kasur cuma perform kadai kasur kebab kipai bawah kinau syaksham harjalan kipar mengai kipai mengai Kristan Kembali yang melakukan hutan, bawa ki angno, hawadan kerana berjinjang, mana snow yang kentin pada besar jangan yang forum. But kita pun kita bawa orang yang hanya kejelang macam sebuah juga jelang agak nampak hari ini ki snap yang besar. Jom kena forum, buat ki perlu kejuni nanti lantai kubur ki snow high kene, buat ki dorang kata ni kubur. Hari bukom kini program pada kini kuyu ki kente jing high ki bawa forum ke ai. Dikenya syarah forum, kenya semangat ke program. Kena program yang penting tampung ni, ni sampai aware Sibuan ki nong elang balang ki nong elang di Semestan dan kekenhun well wishers of the forum ki nong ki pok ki yang forum di khot suhai ki di report we pun kam ini dia suhai tu kalau boleh nak hari port di kini ke program kalau kumne ni ko boleh tak pos kendang dan ko dekat berkat kongsan ke kam hane kalau mungkin pelai ini ko ni Bishop violin itu sampai like yang ini kepada mikro kemudian kecilnya lenti hati absensnya jangka kini forum dikenal sebagai forum usnam araja udah usnam ubah kepercayaan perokoi ke community berkam lalu ia community Nomor 4, usne maraja udah mukliam no ya hajar senang berlingkong. First millennium. Usne maraja udah first time juga second millennium ke hajar senang berlingkong. Semua yang sini boleh kamu itu nak mengerti. Usne maraja udah usne juga spas yang berbuat Tidak boleh tu kendai sejak kendai sebab kendai pun kecil community duke jaya komputer di god ke pon kenjaya dalam poin tu sedang nangis kemat ya community ke kenjaya kejelas ini kerana ia terusnya menyukai terusnya banyak terusnya mendapat dengan jingki begitu pun ada baik Ikut kubur, usna maharaja malu punai. Kisah leno, ki jiki bin persya, kau kekenuhannya kau, kejiyo usna, kita kipot kiba. Hak ni kekal ni kerap nipu ibu front page juga Shalom Times Khatratre August Maharaja. Kita mulai seperti Kiman kumsa, badai August Maharaja, bah hadir ke jinjang dan kejiyo usna, hadir sorji, kinoi lam juki, balang kiper, kikun Kristan kiper, kiawana. Dapat berjumpa ban ya trainer nak kata syamsan habasar. Kasih penpong Archbishop Dominic Wialam yang ngasih kini kenun ngalati kejing artaktir yang kini kenun tip keban positional. Mau tidak nanti kenapa tip mau sebayu i kibril tu nak tu balang tip balang
tip kenya position nrei kat padangnya isni pande ngayu iya kor kontrekam mo ngadan pasyawi reverend rienong dan hadir atusan senang ngasmutu menyede kita di influential minority mo kabangi om kibreu kisah kabangi kran kibreu kisah namar gele da umde da kabaya persya nrei bang da kabaya jingmut da kabaya persya da bapuni da kumwe pade there is an alternative ya kata mau bagi ni kenal bagi kisah bagi kendu ya ki minister ni ki governor ni ki sarkar berbor gile kata ke timur ba timur bende ni bele kumbala nation di pastor Edwin dia kabaya de ki samla joni ki makwa an pai proper kejur kejing ki kena kalian jo sarkar kidon lagi coba paman perkan rena kalian jong di balang jongi pat kani kan pada ni ai kan pada kejing ba kacau ni kan puturai ni kan puturai kata setang tagis ni ya penpau kata habadon ka jisir di kun samla jongi kiba ule kiba tre bangalo kani kanun kala datang kan ni kan puturai kata habadon kejingnya kajing bomnya semutu jingmon ne sarsilong na ongi pastor Edwin kene kanun ko khatlang ni barok kanun ni kema ni yang bishop jungin ni khatlang ban ni semutu ba ko poi se kajingya semutu jingmon bang te bun kum kita ki bangila le kene kajing keren juga tak seperti bagi takmet ya lah dia bagi ada le ya ke ke bapa rega de nama ni de ban ayu belum le ya ke ke bapa ladap bat ni pe ya ka ni pediang ya ka bamenta da ke jing sluk bat ni pe ya ka lawai da ke jing kerana kita don ki bakran ya baru kita ki nah te ka ka bagi apa pan kan kani mo bakani ka tunhun jongi kelayai lembagi kam ki bobut ndene tak ada bapa mereka kam ka bukhau de bapa nomor ni blok ki ban tu breu palat tu ya ke ini ban ile mau tambah apa ni bagian Hindu dan diu chief minister Mukul sama chief minister Konrad sama ni governor ne kita borong ki borong ni nama ni ki dunia mere nama ka jingyang jongnya mereka stand jongi kalau mereka ke Jepang mengakan mau sisian mau bagi Bishop Purely Pastor Edwin yang dulu Chief Minister Konrad sama HP Bishop Purely dong I'll talk to you like a son mau Bishop tengah ada semua tenang kita utama kedai kata ban ida keren you kuat mau nak katakan nama dia don kata benolong kata kerdan kebagialan di pai mengelong pa ya ki pai menyitre ki kam ki bapa nak kata kisah bat agar tu ke por covid ni dia wi ke badan ta kalau ada dia kemau kim sha long imani te nilai ai chun bam de menyajan te don ong sikat tu de bagia jengai mo ya tho mo sekretariat tai marsi put laden tal ter ni nang liang tu ni mane nyong nyebut lang ni ke besar nya rei hak cu ke por pederu nyim dei ban thang la ya ki para bangai bakin yamane belai le ne bakin poi si dia mane